Močvara je nešto što je prljavo, vlažno, onako mulj. Krvava, mesnata do kosti. Močvara je jedno tlo koje se stalno menja i koje hoće da proguta čoveka koji je neoprezan. Ovo je zaista, ja mislim, prva serija ovog tipa ikada na ovim prostorima. Ova serija je detektivska noir serija. Definitivno priča o preživljavanju. Pa mislim da u Močvari, zašto se meni svidjela i zašto mislim da je dobra, sva onako ide u duboke rane. Ali ovde se prvi put suočavamo sa tim nekim serijskim ubicom koji ubija žene na određeni neki ritualan način. Likovi su uglavnom puni nemira i nekog mraka i besa i čak i gneva.